Namuhla kujatshuliwe kumnanzi sisekhaya kaMkhatshwa kubungato ilanga lelikhulu lemasiko nemihambo la kuthiwa khona kungummemo. Ummemo kuyinto leyimvuselelo lekhumbuta abantu sive sonke umndeni ngekuhlangahlukana kwawo ukuthi bantu nabenta tintfo takabo baye bente njani. Thine-ke ngebuve bethu thina singemaswati kuyavunulwa ngoba lelakithi likhaya litala emakhosi, kusebukhosini, kusemphakathi lomkhulu longamele onke nje emakhosi lakhona noma tintfo tingasinga lendlela lekufanele tibe ngakhona. Kunebukhosi bakamhlaba lokuphotfulwa lakhaya. Uma sikhuluma sithi ndla amadoda sivusa emagama ebantu abadzala lebafa lesebalala bogogo omkhulu bethu. Indlu yakithi inkulu ifaka ekhathi bantu bakaNdwandwe, bantu bakaMnguni, bantu bakaMkhatshwa, bantu bakaNcumayo. Wonke umuntu la yawuyeyeza uyawube angumnguni. Ngaleyo ndlela namuhla egameni lebeNguni nami ngingilomncane nje sibuka-ke ukuthi hawu sisho ukuthi hawu nine bekunene lonke live kubhizana kwakhiwa live naye nje indvodza ayibhukula evunulile ngendlela evunule ngakhona kuthiwa iyawugidza sibhaca. Sibhaca-ke yintfo leye ibe ngumnanziso noma-ke yintfo lesimase-yenteka bonke abantu babungade babuke kubuke kuthiwe awu emaswati-ke sekajabulile. Masekajabulile-ke emaswati akubi khona umsindvo. Siyawukhala kakhulu-ke umsindvo ngoba umsindvo uye one intfo yebantfu. Kambe kufike nasesigabeni sekuthi makwentiwa tibhaca tintfo letifaka ekhatsi umgidvo ukujabula-ke hawu siyasho ukuthi hawu nathi-ke ngekutalwa ebukhosini bakaMkhatshwa sijabule kakhulu nine bekunene kwekuthi kube khona isikhathi kufike lesi sikhathi naleli langa bonke beNguni baphilile. Kuyachithitela nje kuyehluka kuyenyukwa hlangahlangene benzabuko bantu labadzala basenzaweni luthango bomkhulu bendzawo bonke nje bantu bajabulile. Kudliwa inyama, kunathwa umcombothi, tintfo letifaka ekhatsi nje tintfo tesintfu, kunetimbabe, kunemahewu, kudliwa inyama yenkomo yekosiwe lephekiwe, timbuti, tihlapu. Banikele tindvuna talakhaya nato tifakile isandla sibonile. Siyasho ukuthi hawu umsebenzi webeNguni luthango nalo nje lichama ngasegedeni seliyaphoseka kuyasho ukuthi hawu sekuyentiwa kwentiwa tona tintfo letisiswati ngoba siswati kasihlanganiswa nesilumbi. Uma kwentiwa siswati kuvunula eSwatini akugqokwa kuyavunulwa. Ungase uthole nje indvodza ifake emabhuluko so siye sithi-ke thina hawu lona-ke ngitsotsi. Sekufuna ukuthi tonke tintfo masitenda sesiyamcaphela ngoba emabhuluko achamuka nemangisi. Kwase kuthi-ke imvunulo yakwaba yintfo leyakhethwa kuhle kwenkolo leyathathwa ngibhuse lomnyama losembilaneni ingqunguluzana abayigqunguluza abafazi nemadoda indumandumane ladume esizweni ngculu inyoni iziphethe amaphiko. Awu nine bakandla amadoda Mkhatshwa, Ncumayo, Zwide kayanga, kunaseGudungomo, Dlamadoda.